Evo još jednog hendikepa. Crveni karton za Volkova u 55. minutu. Možda ćemo uskoro vidjeti šta se desilo. Ioannis Anastasiju je bio neumoljiv. Odmah je levom beku Partizana pokazao crveni karton. A uskoro ćemo i slikom pokazati šta se desilo. Kao vidite tamo to guranja i onda ostao da leži tamo. Ubeđen sam da je to broj 13, na primjer. Ne, Fofana. Njemu samo žuti karton, jer bilo je tu obostrano guranje, to se vidjelo, i sad ko je krivo. Volkovu, što je bio suviše agresivan